kareta pain sapol masan niyang kicha na sapol malimpak kan kap. What a wonderful God. Me suchakang kolokolang kicha. Acha suwat sopong ayoko. Suchakan wiya chama-chama na bilmasan niyan so magchakoto pakmangkere at chupin chama-chaman. Akan manokela akan makong kicha. Amen. So may sang mau karusia na pilpan yang ya. Cha neupa na kapakap may sangach. Klok limau ang kich na naway. Chang kakan kaya so mau pilmang continue chay romochamoch. May ban share may sangach ap continue tama. Chapiatar koko tokos kasaya tuan parenting. Kachel papa nono. Sa wasakan kachel masanan coach. Menta may pulopul na nay being a parent. Miyay pilwiya nono man. Apipliyay kapakap kochan kopongay maur. Kochan wakitay maur. Kasaliang ya alkap. Kasaliang ya tami anano waksang. Tami anano wakyang. Tami anano utisang. Pwede melalo maurwach. Iban wiya mamala song chorus may kamorete may wiwiya aban either benefit na serihkan te aban kawela maura na serihkan. Amen. Kareta yasa me pilay kate kren kauno moman ay apapali Kohwa kan me moitang ya pwede pilanan coach suchaka kiyang ya me coach may suchaka take care te suchaka kapali ar kauno coach kiyang ya Kohwa. Amen. Yawan berkapai watch yang ya seri poyan kak apali Kakairada so likilik yo mami kilang this is wonderful coach likia sa kak yang nain kiseri apali ari maur puka kosong pal po ke moman kichail papa o nono apa pali rail ime bilbang kasaleta maurin serika armaya pal sucha mau sucha kawit kin rail kupuran coach serika pilpan loisang euran. Amen. Ang yay kan kilang kapaya ach Kohwa kapaya seri mapulupulain sa watch ikamela mesteri chocho kapay may ikilang na narail maur rechikita chanan maur me sa yer kauno sakin sopong alapak chocho apali rail peli ime koskoseya nanay life menakiyar ko song kay may chikitay lama-lama may iwiyapan mo pwede may kotrulala. Imay pot kotrulala. Salama makamakam, salama lokaya ko'y masapil kininta. Kaya look back, imay uyak ang kawela maura naramas. Ikaito lala. Karatala may i-discipline, iwiyapakan mo. Ari ay kalangan kiyang kauno, masanan coach makinkak. Purong kasaliang kichail, te kaskuli ay maur, poyanasa. Momon Kakairada serihkan in the godly ways. Kupwuren Koht. Iter kamakara serihkan ap Kakairada bang Kupwuren Koht. So, imen watong kichacha tame kichel chapiataro armona chay pantola ibang kapakap. Lukayang ay sarawi and control and kawait and sawasay kichel o kaiteken ay kosay kaite kenai ay experience ay matamataw apon sang ni mongyongan kauno o mongyongan kichail papa nono. Kalanganan kamoy may papa coach may limpak dragamak kapingkiyang komoran watch it's another new day rani umakap ikamela mapisapol na mo limpak kap pwede sapol na mo masan makasali ang kich may isang watch may isang iman walian tipinay maur Piliang ako parents koros, mapilpan rong sa palang mamasan may sangach. Iwalianti ach maur, watong kamoy ach maur, pakmang kapang kupramoy. Lord, wasa koros masasopong, sa Mr. Mark, sa rong masan ng coach, niyat sucha kanaplay, po nach Kohwakan, iwatong kamoy ach maur, pagkakamoyan makang kich. Lord, lapata, kasalata kikich, ngayon sarawi sa lukay kamoy, na nacheo pa na sang watch. Nga na mo yan kachin kawait. Nga na mo mawiya at song sawas me pain Jesus masani. Niya kach la po yan kataroto aman. Mayayi ka mo ngayon sarawi. Nga nan coach. Mamimrech and kakaskuli kich. Sawasay kich, you are the great helper. You are our teacher.
You are our comforter. Sa pukatang komuyach more my sangach. Kamelelema, you are in our midst. Pilmiminan nan platform sa pilipan tatonki, nan Facebook, nan telephone kan, nga mo Lord omnipresent. Akin kaklel wasa koros. Kompilpan ministerang kich may sangwach. Watama sana na kopungala sang kopungala. Tama sana na waksang san waksang. O wakiyang tama sa palang mamasan-masani. Kalanganan komamang sam. Kapayata panay na koros, serihkan mapilpan school, kapayata mo rin serihkan, at kuwakan Lord, niyar pilpan pachong serichikan, nan publico Lord, nan wasan school, kailay leo masang remoy, maray neo masang remoy, mapan serarail more, kaway tarail more, ran kasinan kita komoy, as your prophecy upon them, O Lord. Lord, nga naman ba ang marati, ton mapulapul karusia, Lord, sa kamkamelele, at kuwakan, Lord, nan sombar maramimilale, Lord, arail more, main samrapan prophesy. Wasa koras baramia, arail more an wiyamen katete. Kalanganan ko muyay kapakap kich parents, main sam at kawit at kuwakan. And on one purpose only, Lord, rankak kalangata Israel rehamoy. Rankak osota arail papa manach. Rankak sopa yang komoy, wawiti kukupramoy. Kalangan ng kamukaon Jesus. Sa kiyang komuyach kapeng, kasapal kalangan ng kuwang komoy. Namarwach kaleok Jesus Christ. Amen. 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 Kapeng ako watch. So, namoch ran riyaw manakiyar, nariyay sak lemaw, niya siloy kamelelema, iyaw kiyang kachel koyo nira. Rana chipang eukiyang chel Keriau. Okay, tama ay topic da tama malan kawkawit kan kachel, melalok chel papa nono. Yamu mo na chel pan how to bring out the best in our children. Yamu mo na chel pan kak sawasa apali a chel kuwakan poran kilangata utan Israel na coach kachin kasaneti kaping kinarailta may tata Kochkin rail to po ni Sambawach. Sarichocho mesasa Israel. Sarichocho mepilkininta, I cannot be myself. Exploring, Israel, wandering around the world. One way, child, rakola kiswasa, different way. Arimak chay pa na sa kamautan na child kuwakan, anane sawas. Sawasin ran pilasa. Israel ren kang Jesus. Amen. So tami yung kiyang kichailero. Okay, chailanane parents. Pag chailan kak sawasa chail kuwakan chailanane accept them first. Alehda ta. Alehda ta nintuan Israel. Okay? Kayo narame yung kiyang chailo. Accept their uniqueness completely. Yanane osa. Tami na isaryo easy. Okay, may waksang niya. Miya pain kisakis. Miya pain maman makoch kapikata. Yanane yan accept my children that way. Okay, porque kay teken yan apalirail kakairail ta poran tuweya. Ayanane apalirail kakairail ta poran tuwe cha kauno. Mapin puksaraw masa niyang kicha. Kat coach kaping kichata. Masani, let's make man in our own image, in our likeness. Amen? So, pilipan na siya call na siya sarika and pilkoirta o sa makoch kapikrailta in his own image, in his own likeness. Amen. Okay? Or ya imunchichi makin kawela kichailan sawasan na siya sarikan te pilpeng kichail ya imunchichi makin kawela a child uniqueness. Magchay so siya kung kakilang kita ma utan ngoy iuyara masaman mas special ikasampal. I am one of a kind. So siya matuwaya. Dami yan kiya kisakis mapilmireya nobody has. Okay? Pwede niyan sa magchay pa nasak chay pang kakaccept at chay bilbang kasampal kin kichay. Chay pang kasampal kin chay sarikan. Amen.
Ariay mun chichiriyaw makalapalian, kayo compare, ang sokoros magchelken chapta compare, na chay serihkan nga manchuror. Tepil compare, ay pauta nga manchuror. Compare, ay maurang amanchuror. I aking kawela, kay po ikin sulay charkan niya. Sulay charki tame yaniki. Sulay charkuan may kak. Sulay charka kisakisin kauna mamimere. Isang kamab ipil kan apply ta kachal kan kaka-apply pon maura na chay serihkan. Ay sa magchal chapta kamperang rail lap cheyo. Chapta lang panay na cheyo. Chapta lang niray seryo. Okay, chapta pilintayang na serika. Kilang lapo, ikasik makmailan piltuwe cha. Oh, yap mention na serumo. Nasong siya matawa. Kamatawa, kain sa namawang nan, salangan na chay serikan, te, ekin, kita rail mong yung. Ekin kamatakong rail po eki, ay surakaks chenta me coach. Apain sa merarong, rakakin tao. Mom, nonos chay charki. I'm not enough. I'm not good enough to my mom. Glory Jesus. Keriau enemy, makin pil kawela, yeyi conforming. Conforming mapuksaraw kasaliyang kitya nan nan Rome isa Keriau irachikichi Keriau meant that do not conform to the pattern of this world. Chelter kalamangi uyawiyan sambawach. Uyawiyan sambawach inanantir. Tama sambawach kilkilang status, sambawach kilkilang money, sambawach kilkilang perening sampa. Chelter conform a chel more ang sambawach. Oripilian so makchapilken itengong na cha serihkan kilkilang kana na school laut pokan okay as chiswat apanintaway ma acha attitude acha mong yung sapong aswatang na cha serihkan. Maikarapanan katoki mo and tailanan mo pueki panay na cheyo niyay pil chaptar compare niyay pil chaptar kilang aswat aso chapan sa wasa maura ng seryo. Aribil share, may kasayanan live manakir ko. Back chocha na chay serihkan. Rawiwiya may coach po kita oramanan papa nono. It's not really their dreams. It's not really what they're good at. It's not really what their hearts desire. Kahit taninangan narmong yung. Rawiwiya po kita papa nono nita. Aryang yaw tanipil. Koletis ang laut ping kaskuli ay maur. Yanan na serihkan and pain explore ang kilangata. Puan so marapan ping kotoki yan so marapan kilangata mamiya o so ta mamiya kisakisin coach. Miya planan coach po na rail maur. Apang kiyang rail kelapan kiyang rail oraman pan menlel takay la ma coach kaching kapingin kichelta. Aman olon ko sa yaman lang coach ta na makchela sa yak where's the wealthiest place on earth? Yawasa yo makayon kopo kayong payamaw. Yawasa payamaw koros mimiya pon sampa. Aramasyo siya matamatawa wasa koy. Wasa maggas kung kusang niya. Pila check ak name mata naramasakan magchelpil kan wrong tapil kan research kilangata marapil millionaire tata sa pakan mapil teteki mapit arail kopopo tau di sanga chay ipil kasaya the wealthiest place on earth yeyi na chay so nana chay so mawawa okay wasa makayo pa mga koros mimiya pwe kita potential kisakiso makauno kiyango kel makoch kiyango ko mimire marmakas chowyang mekoch kasyaban lelwan highest potential one takay leila makoch kaping ganu kataw kach no tepon sampa machocho resocha tiarata irail one den so wa arail purpose arail potential kukulan na naray so ariap kayong kaparan ng kauno niya chail pan tiarata niya chail mamor niya chail pan tatong niya chail yung mamor punasong siya matawa makauno kaping chail tak chail ang korusya tuwa panaw korusya wiwiya sa ngiw siya sampawach pangkak
songkan anano yawita po yung sampawach pangka ko pala. Esyukak. Coach utan interested pereniki differences. Wak pasangkan mamiya, akin kasalita goodness of God. Akin kasalita ng laman coach. Kasalita coach manage. Magchelo ya papa. Linganan coach. Arime ako sampal ki. Pain sa umakicha. Lel nan taka ma coach mo itang kicha. Ay sa umakicha. Wiwiyata ma coach. Kupura kicha mimilala. Kicha kin kasalita differences. Kasalita uniqueness of God. Kasalita wiyapan ng laman coach. Okay, ngoy kakuyama. Kowa kakuyamo. Lapa kakuyamo. Kicha korusia patch kupana. Ima puksaraw masani. Okay, Jesus ma chapwi paluarkan. Okay, chabang kailangan siya pilnipin paluara siya. Pimpalwara siya magchabang kailang mamanawi-awita. Imagine mapalwara pon masachor. Icha mapalwara pang uya momot masakukil kilangway. Si chokaklo kaya. Tama pilpalwara awachor. Oh, yawang kansing suat awawiya lo kaya chor so chakakuti. Palwarach, miya manga, miya masa, miya chumwa, miya pa, karusia palwarach kisa-kisi, parts karas, miya karapa. Arya complete. Tuwacha tatak yo kaknak ni palwarach apan tatak. Mga mon matawata, among yongan confirm pung sangren kauno, masaman kelangata awaman ka kosaya tama nanen and wiyawi. Okay, name kan wayu kalawasaw. So awaman ka koskosaya masaman ka kelangata matamataw matawata kachukaklal mo ma name kan su chapang wayu kalamo. Amen. So kasampal taulul kachan kakosa mapili mo man nan panay na yo. Nan panay na yo. Kecil korosan supaya count Jesus mawiya chapwi palwara kapang wiya sangasangan parts kapang kaklang matama kawawatong nanang panaynay so sa kiyang panaynay song loud song wow panuputi o poita. Amen. Puya kisang ni parts chorus am kakaknowledge uniqueness wak pasangi. Okay, alehda sang renong serihkan o apan tatake upan poita. Panay na yew pang poita. Kingdom of God pang poita. Amen. So, kayo mo kinin, may kasayak siya na accept. Alehda, manay siya serihkan, wag sang kitya, miya koch ma kap, miya koch ma wow, miya koch ma pinong rail, special sang ren kauno ong rail. Okay, Keriau, may maniw kiyang kichel ranech. Ichak sinara ew. Ma Keriau, affirm their values constantly. Coach affirm. Affirm pilword me affirmation makosang so affirm niyan so makitya confirm ang na siya serihkan. Kityakin kosain positive. Okay, katete yan po na siya serihkan Israel. Okay, practice koskosaya me coach wow po na rail more. Koskosaya Israel. Ya Israelan kaiten makakilkilango. Ibang perang kaprayang. Makakilkilang na serian pakchocho. Chel kalapkalan ni chay serihkan. Imak chay kininta. Utang kochpuel manma. Utang kochiwo. Utang kapchakay taulul seria. Salial seria. Kaite kini affirm. Kakoskosay negative mapamipon ng seryo. Affirm. Ay so makakakintayang ng seryo. Kakosampal. You are important. Okay? You are needed. Kay anan. You are awesome. You are amazing. Kakakintayang nom seryo. Or kay affirm para nasa marawiya. Aramas kasampal koy. Kapan sawa sa Israel para nasa Israel makoch kapik Israel ta. Raba nasa may imaman coach masanto kilang kichel. Nan Matthew iralaw te isak rachikichikriya isak tuwaw lel silisa kayo. Kakakaway ko watak. Kay wasaw makaskasaya yamo man kau na makapakata pilmana kan? Kau na makapakata. Pichen mga child ka, wana child ko sampal ren kau no? Pugsaraw pilmasa ni wasame. And numbered, coach mangi pichen mga meta pa.
Kakak miara masaman kakwata katap chen mga meta pa. Ap coach kaleb. Ari kasaliang kicha yawan coach kasampal kan kicha. Isangan hard attitude. Isangan mong yung magchapel men. Ani kiyang nature serihkan. Affirm rail. Kasaliang rail. Practice positive thinking. Self-empowerment. Magchapangan uplift rail. Pokata rail mode. Arimenta kapak chocho kakakilang nam sariyo wiya usang. Mapil wiya koch waka kinta. Kowa sermao. Kowa sapalman coach. Kowa ser ikasampal kinok. Kakakintang nam sariko. Kichanan celebrate them. Kichanan enjoy them. Kahit yakin kilangatacha sapong meraniki. Sariko manko taniman iman kakela kake kicha papa nono. Kicha kito nanalo. Kicha chuchop cha loud. Chas chuchop cha papa nono. Kicha pilyang sinceri. Kokoto lelan so magchapopota. Kicha yang papa nono. Ari ang yaw tanikin look back yaw sa aming tao. Akay pakik ipil pus na isarikan. Pus rail nan area me. Puya kikito lale. Ipil mang pus rail lale. Apo yanana mo itang rail. Ren be children. Nan age maraw ya kokota lale. Por an experience kilang. Uyapan ninliman coach mo manaka kay rail ta. Amen? Kakay rail ta sang yaw taka ko lang yaw taka. Amen. Okay, so yanana yan affirm. I must affirm my children, their values constantly. Ichamchaman me miya pak me naisari ko bilkosaya me coach. My first reaction may chapin to cha auta cha pitoy niya iso cha bil matawa. Apo auta cha pitoy. Saan kakang kosang ni pwe kita me ikaito lala. Okay? Ma ibil sa me ay papa nono suchay space in lo kayang right kalap shutdown suchay pong suchay ay reason kan suchay kanyang kasampal te come across ikalap reaction may yale suchay towe okay ibang koskosaya aman katya te koskosaya subject ko change ari sangkay lalame normal okay arngay pil suchay kasampal ki ang sa mapil na isari koskosay ay pil man change sa subject tepil lus lang usang tepil right away rakos ko saya cha saik naka ayo pil kolong her pak chochi kin react me ta cha lus long kiyang right solution tano pil sarika ne chay sarika pak chocho they're not looking for solution ramen process ramen open ramen kosay pokin sucha towa ren papa nono pak chocho Araya tamara kan wiya makareta rail more kanut kaitlan niya wal choron para kan rapa kita isma pan wrong rail they want to be heard they want to be listened miya men wrong rail Ariyan sa marakota rin papa nona sucha tawan wrong papa nona so koros out at kiyang rail yech makapan wiyan kiyang rail solution next sucha pil explore sucha mo itang rail ran kasaleta tama mimire rail ay magchel wiyak chel shut them down kichel kaurail ti kichel kasaliang rail masuchat to rail rechel so imay mangkan proy ko watak nan Matthew Isak rachikikriya Isak tuwaw lal silisa kayo okay wasaw makaskasaliang chay pang watak tana what is the price of 2 sparrows pang watak nilo kayang pompe kayang pompe pok chay na Matthew relaut Isak rachikikriya Isak tuwaw okay kumail kak pain kita kesin mampir yaman senseo apsocha amanirapan puputiang nanpel masama child masama mail socha kachin maitang ong kumail pilpichen mga mail koros yanger watawati pichen mga mail koros yanger watawati or kumail ter masak po kumail kasampal sang melel manpir chocho amen so nasong siya matawa at siya papa coach manpir kan pil kasampal kan rail ima kapikata ima pil taray rail silay rail akit siya kasampal sang manpir kan
Kitail kasampal sang manpirkan. Epil wata katipichen mga child. Kaya kasaya ni silisa kayo. Kumail ter masak. Po kumail kasampal sang melel manpir chocho. Amen? So, kichelana na puksaraw masani. That's it. Okay, pagka nasa makakasampal. Rena chapapa coach. Coach utang kasampal kin komoriyay. Okay, kakapil ko ko watak nan malkaka iralaut silisak tuwaw. Okay, kola watak imenintayang kichacha me kichanane asam coach utan kasampal kin kicha. Tuwecha kichan tree topil kilang po na serihkan me coach kasampal kin rail o kicha anana kasampal kin rail. Coach kichail tuwecha custom made. Coach wiyay kichail ta. Coach kasampal ki. Imentakan kola ko watak. So chama tuwayok. You are one of a kind. Ngoy so chama tuwaya. Ibil banana sa na seryoso chama tuwecha. Kaleb. Kisakis waksangya. So imen kichan mo icha irame men kakela kakin kicha. Kicha na sola affirm. Kicha na sola kilang na icha serihkan. Kasay me positive. Kasay me mau. Kasay kakairada. Kay dem kasay kirailti. Okay? Ang so koros may bang kirailti ya pamimila re-rail. Ang so koros may paninta kakorsuat, kasamin, okay? Kakapwang, kalula siya ng kinuk. Okay? Songan kasay kakoros sa pang kaway raila. Aimak siyang koskosay ya po rail. As renasa mera valuable. Renasa mautan rakasampan. Okay, re special. Or kasaya me coach me bang kakairelta. Okay? Kasayang rail mera lalakong. Kasayang rail mera poita. Kasayang rail mera kak. Kasayang rail me irail kasampan. Amen? Oh, praise the Lord. Glory to Jesus. Okay? Pilnan koryang korench silu ira chiki limau. Okay, ya because kasi ya wasaw. Pagkachailan pa nasa magchail kakintayang kauno. I am sufficient in God. Okay, yan tayang kachail wasaw. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficient is from God. Wow, praise the Lord. Arime kachang kakairada na icha serihkan lala. Pwede ping kachana na affirm kacha. Ping kachana na kinaplift acha. Nganan coach mamimrecha. Pain acha spirit. Kaya pa magcha suchapang wiwiyang me ko chay magchapang wiya. Luwach maban bimina na chamawar. Mga yang kachakichan matamatawa o kay pakchalo yang kapal. Apo kauno solar. Korongay kapakapakan. May nale coach suchapang na kongya. Okay? Pain kachak chapananana itame pa na firm kachay. Yeyi masanan coach. So chay ulikisang masanan coach. Okay, so chel pilipil song tama kachapil kin loyang, ikakpin affirm, ikakpin prong, kasayayang yan, tayang ya, I will not fear. I will not fear evil. Iso chapan masak, ayamun chichi, so chapan masak chapel. Okay, yawasame kasaya, nan malkakariyay saksulupayo, katete po na chamor. Okay, though I will walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, you are my rod and your staff, you comfort me. Okay? Ari imek chang kaskuli kene cha serihkan. Ar makchas chupang kap kuya po na chamon. Epil pa na palang kachak chang kap kuya po na cha serihkan. Amen? Kareta ira may meng watong kicha. Okay? Watong kicha kichan kakasa. Asa appreciate. Asa alehda. Asa pereniki. Okay? Pereniki yawan menecha serihkan bimilala. Ay ter kelang na isaripama no kasaya na na life menakiro. Iter kelang tama Ryan po italale ay kapara kong Shirley. Taniyay kasayang Shirley kamperang Shirley. Apang put her down. Kaya pantis karachi. Puyo kaya pa matamatawa me esochechar. Okay, Ryan is better than me. Ryan is accepted in my mom's eyes but not me. Amen. Or chesyo man ni serihkan ng kota-kota ki wiya me coach po kita ran kakala approval sang rechay. Actually man Sewese Israel po ran kakasa na coach approves them. Glory to Jesus.
Amen. So melaw praway watak nan malkaka apukisilisak tuaw koway watak nan Matthew riyasak tuaw silisakeo pokanasa yawana cha valuable wakchan kak transfer valuable watch kasampal watch bona cha kowakan. Glory to Jesus. Kalanganan kamo mang sa may coach iwatong kamo melel kich papa nono koros Lord mepil rong mepil pantaw ta rong moren match mang samsen ka kosa affirm night serihkan sen ka kosa accept them, oh God. Accept them, Lord, that they are valuable, oh Father God. Rawiya serihkan makasampal kapikapikan nin limamwi kam kasampal kan rail Lord miya sapal na mo plan may perfect will of you na narail mo iyay kapakap Lord kam kawaliya kapach mong yung kawaliya kapach matamataw kawait kicho Lord wakitach mo Lord po sa nasa Kakairada ko wakan pan kupramoy tama kam masa ni icha sen pilatapay kiyang Lord sang ranwach ko layay kapakap Lord kapakap kila mo rin papa nono koros matamataw kan koros Lord matamatawan tradition, oh Lord, matamataw, oh Lord Jesus, and controlling, oh Lord, abusive relationship kan koros, oh God. Lord, ikaw isikawela karyala, isikala, Lord, namaran count Jesus. Maing sami ay kapakap, san transform, sang Lord, tama saan laro si chikitalala. Yes, Lord, equip, oh Lord, mong yung koros. We are mong yung koros. Pinach mocha, san chapter practice, oh God, affirm ourselves, remo yo Lord. Maing sampo sa osa, sa polamuinaw kan makamasa niya pang poita. Iyay kapakap nan ran koros, ama naman kitchen katete. Sa polamuinaw kan Lord Jesus po nach more. Inawan Lord, kapetach more. Inawan kamawiyala. Inawan poita o maing sam. Inawan salatakla. Inawan mayauta o maing sam. Kalangan ng kamo Lord. Iyay kapakap o Lord, kapeta more koros. May you bless every families, Lord. Mapilpang pitoy way nan maray nan ranach. So chal pilipil song tamarapan wiya. Iyay kapakap, Lord. Mang sa maurin serihkan pang perenta. Maurin serihkan pang kalangata the light, oh God. Nanach maur. Light watch, Lord, and we are reflection, oh God, and kami. May sa koros maraklang. Rapana sa tayis kami. Rapang kalangata linganan kami. Rapang kamelele kami. Rapang changay kami, Lord. Sa chapang wiyamen, Lord Jesus, barrier. Sa chapang wiyamen, stumbling block. Aprapan changay kamo kaun Jesus. Sa chapang kisang tawam, nanarail mauro mangsam. Kalangan ng kamo kaun Jesus. Kalangan ng kamo kaun Jesus. Maramo kalepon lingaling la kaun Jesus. Thank you so much, oh Lord. Bless every families, oh Lord. Bless every children, oh God. Iyay kapakap sa palang mamasan pang kawalya kapuyach mo. Day by day, oh God. San wakiyang kupramoy. Lord, that lowach, makin kong, oh Lord. Makamasa ni Lord ng Proverbs 18, oh God. Lowach, Lord, wawan manamanan moro mela. Iyay kapakap, Lord, I pray for every parent, oh God, with careful tongue, oh Lord. Godly tongue, oh Lord. Melowach kanawach kan bang koskoseya mau. Koskoseya, Lord Jesus. Auta pang isa po lang mamasan. Koskoseya tama kupramoy. Kalangan ng kamulot when wato more nan moren kicho na serihkan. Kapag nga kamo Jesus Christ, I give you praise, give you honor, in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Kapag nga coach, iyay kapakap, kay kamo yan coach way, papa nonok chay practice, kachay laleta, kachay chapta, apply po na chay serihkan. Careful, kutang kasampal kita makakan kasaya. Okay, makalungar-ngar, kate ka pong naum seryoan sa makalungar-ngar. Calm your heart, pagkakas siya man lungar-ngaro, and kapong seryo. Ay sa makapan, lungar-ngar ko kapong, lungar-ngar mapang ko tipawe. Imakarita ni siya serihkan, klang they full of anger too. Ngay bilkilan na serihkan, kung kaman na serihko mas, ksang niya lungar-ngar. Okay, so chakan mo itang rairan lo kaya. Ariyay kapakap, kay coach and kapong ay mong yung, wakit, pues siya too late. Ipanin tayong kachay. Coach, so siya too late. So siya too late rin kauno. Amak siya mong yung an men wakla, mong yung an men poita, mong yung an men salatakla, kilang change, at siya na niya siya yung tang masa ng coach.
Anane chapakren kaun Jesus. Wakitala. Sawasaya. Kay sawasaya yang mo na ibang kakairada ay kuwakan. Amen? So, kailangan ng kami, pilakap, ilukay kami, kay chapilbang continue ng Kasukuhl. Day by day, apuyay kapakap, may ekis, may koway, alehda po sang nan masa ng coach. O pilpeno yang stati, watak masa ng coach, po masa ng coach pang kasaliyang mo, dami kami yung ngayon ano ya. Amen. Coach ang kapay kamitanan, maray nan ranwatch.